Ngwataniro ya Azimio One Kenya niheanite mikana mieru ya wuiguano gatagatĩ kao na thirikari riu makendekithia amwe ya amemba aria macaguritwo ni Kenya Kwanza mahamurithio kwaga ugwo mĩario ĩno ndiguthii na mbere. Agiteterithia uge uyu mutongoria wa Azimio Raila Odinga augite thirikari ndironania wendi wa kurehe kĩonia ndũgamano-inĩ rĩrĩho ya IBC riu akiuga kiumia giukite ni akanira muthi wa mirurungano. Tumeambia Bwana Ruto tusiposikia vizuri kutoka kwako wewe, wiki ijayo Ramadhani kiisha namna hii tunarudi kwa barabara. Awamu ya pili haitakuwa Nairobi peke yake, itakuwa everywhere Kenya nzima. Odinga haruga mĩario ĩna ĩtangĩ ya mwerekera wa thirikari ya nuthu mugate mwaka-inĩ wa 2008 mendekithia maria maheanĩte matingĩtangĩkĩrwo ũmũthĩ, akiuga mwena wa Azimio ndũngĩthiĩ mĩario-inĩ na mumbunge wa Eldas Adan Keynan kuona acagurirwo na tigiti wa Jubilee rungu rwa Azimio. Tumesema tutaki kuona sura ya Bwana Keynan. Keynan cannot be a delegation representing Kenya Kwanza. He was elected to parliament on the ticket of Jubilee, which remains a member of Azimio coalition. Hatuwezi kusumuza Azimio na Azimio. Huwezi kwenda na clean hands, kukaa na Azimio la umoja, na umenyakuwa one of your 7 ni mtu yao. Hiyo ni mikono chafu. Huwezi basi kwenda kuzungumza na mikono michafu. Sababu Azimio ilisema itaongea, tutazungumza, sio kusema tuko na uoga au hatuna nguvu. Wewe uko na nguvu za buduki, tuko na nguvu ya wananchi. Ngwataniro ĩno ĩthiĩte na mbere kuga thaĩrĩra cia irio, thitima na gĩthomo no nginyagia itarwo ithabu-inĩ rĩa mĩario. Ũmũthĩ Odinga akinyũria uge wa president wa atĩ mũtuni ũkũgwa nginyagia ciringi 150. Sasa kuanzia next week hiyo bei ya unga itateremka, itafika 150. 150 kwa mtu hana kazi, na kwa nyumba moja inawezekana hakuna mtu ako kazi, itatoka wapi? Bei ya unga mpaka irudi chini shilingi 100 kwa pakiti. 100, hapana 150, 100 shilling per bag. Mĩario ĩno yagathĩkĩirwo thikũ 30 nĩ ngwatanĩro ya Azimio, rĩu makiuga ihinda no rĩratirũka. Kũngĩkinya mirurungano nĩ gucokereria hau ya Kenya na makiria onjoria nĩ gũtharara kwa biashara, kĩũria rĩu arĩ no ũkũrũgamia wagagu ũyũ. Kwanza Januari ya mwaka huu wamekopa zaidi ya bilioni 330, na hiyo yote wale watoto wetu kidogo ambaye ni wafanyikazi wa umma hawawezi pata mshahara. Girifotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.